جماوری خوراگر و خوشتوی کردستانه دنگدر برس از دکتر ابراهیم شرفانی سروک و کاندید لیست جماره نوت یا پارتی ما پارتی دموکراتی کردستان ماوی 27 ساله کادرم دنافرزن پارتی دموکراتی کردستان و خباتا سیاسی کریه السر ریبازا پیروزا بارزانی نمر بو خدمت کرنا گل و ولاتی دماوی بان 27 ساله دا من پلت باش برینه و تاکو بوی من اندام لقایقا خبات کر و برپرساتیا چندین لجنت نافخویی کریه دگل بی چنده من گرینگیه که باش بوار زانستی و اکادمی دایه الکلیه السی قطابیت اکی بویمه 2007 من برواناما ماستری پلازور باش دزوینه 2014 باورنامه دکترای پلانایاب دزوینه ماوی 10 ساله اسما مستای زانکوی بویمه و من خدمتا قطابیت هوید برز و قطابیت خویت خوشتوی کریه 4 ساله راوشکار بوم سروکاتی انجمنی وزیران جبلی کار راوشکاری سر فرمان رزدار سروک حکومت هرما کردستان چندین پروژه جدا جدا بو همی دورت کردستان و بتایبتی بو پارزگاه دو که پیشکش کرینه جماوری خوراگیری پارزگاه دو که داخواز شواید برایزت کم پال پشتت لیستا 109 بنیا پارتی اما پارتی دموکراتی کردستان هر وسا داخواز شواید برایزت کم دنگ خو بدن من وکو سروک لیستا پارتی دموکراتی کردستان و کاندید جماره یک بو هنده ببما رنگ و دنگ و پیام هواید برایز المنبر پرلمانی دیگل مدابن دیگل هوا دامینم و دی خدمتکار هواید برایز بم خوشحالم ابروکه میوان برنامه سیبرا خلکیمه و نوکجی ده دستب دانستاندن و برسوا چندین پسیارت دنگدرت خوشتوی کن که اسوان نانیاسم و دید خدمت آوان دابم اگر چویت پرلمان چه بالینک به دنگدرانه دادی؟ از سوزا راستی و رازگویی دیگل خوده و گل و ولات خود دم پول سر ریبازا پیروزا بارزانی نمر و برنامه پارتیا خو بردوام بین بو خدمت کرنا گل و ولات یکم پروژه پارتی لپارلمان کردستان ده چه بید؟ یکم پروژه پارتی لپارلمان کردستان ده کار سروی چنده کین که سروری و پیروزی پارلمانی بزبرین نبه و یاسا هل بجارتنا بو هرما کردستان دانین و برنامه پارتی برنامه که تیر و تسله بس ده هندک اولویات هبن یکش اولویات دیتر که ده کار کن بو دانانا دستوره کی بو هرما کردستانه زیدباری و چنده ده کار کن سر پروژت یاسا یدگردای اپوار آبوری جواکی سیاسی و وب تایبتی جی یاسا یدگردای بودجه و خوشکرنا جیارا خلک کردستانه و باسی برنامه حزبکت ناکم تو وک خود یکمیشت لپارلمان چی دبید؟ نسبت کار ما سرکی وکی من آماجه پیکری ام ده هاول دین برنامه پارتیا خو بو بانگشا هل بجارتنا کو سوز و پیمانت پارتیا من الگل خلک کردستانه اوی برنامه پریکوپیکی پیرو بکین و جبه بکین دیگل وی چنده دا وکی من آماجه پیکری ام ده هاول دین کو خدمتا کا باش یا خلک کردستانه بکین او جیب دانانا یاسایت گریدای بجین و جیارا خلکی و بجنه یاساین جواکی ایکش گرینگترین وان یاسا کو هم کار سر بکینه و یاسایت گریدای اوی واری و راست کینه و یاسا باجه کو امد زانین باجه الهرما کردستان و ریخستنا باجه الهرما کردستان یاسایت کبنن یت پیش
سرهلدانا پیروزن سردم رژیم آشنافچوی و هندک شو احتمالات بری هنگی جیبن نا گنجن الگل کاودانت افروکیا و گل سیستم سیاسی افروکیا هرما کردستانه جبر هند ام ده حول دین اوان یاسا راز بکن و هندک یاسایت باش کو گنجن الگل جین و جیارا خلق کردستانه بگنجن الگل جینگاه خلق کردستانه بو هند ام بشین جیانا کا بختور بو خلق خود دابین بکن ئەگەر بوویە ئەندامی پەرلەمان دەتوانی بەبێ ڕەزامەندی حزبەکەت بڕیار بدەیت؟ براستی اگر ام صح کنه وکو دستحالاتا یا سادانانه دستحالاتا که جدا و سربخویش دستحالات دیجی و دگل چنده جی از باورم پارتی همه و تایبتی جناب سروک بارزانی همیشه ریزل سروریا یاسای و سروریا پارلمانی گرتیه و پیروزیا پارلمانی بلند را گرتیه و جبر و چنده جی از باور ناکم که پارتی هیچ جاره که دجی سروریا پارلمانی بیتن بس گل هنده جی دا یک حالتی از پیگیریه سیاست پارتی ناکم اگر سیاست پارتی در وی ربازا پیروزا بارزانی نمر بیتن بۆچی حزبەکان بە تایبەت یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆر دژایەتی پارتی دەکەن دەمێ پارتێک سەنگا خول دەست دەتن دەنگێ هەرفینە وێ پارتێ بۆ سەرکێش و سەرکردێت وێ پارتێ gelekê nexweş e ji ber hindê ew part di bangeşa hilbijartina da nizanin çi dibêjin we dijatiya partê pêz dikin ev roke cihê xweşhaliyê ye Partî Demokratîk Kurdistan her cihê lê bîtin aramiya lê hey avadaniya lê hey pêgiveya lê hey ve xuragiriya lê hey we ji ber vê çendê jî ez bawerim xelkê rewşenbîr û خودان هزر و فلسفه الباجر سلیمانیه و حلبچه یه حول دن آلای پارتی سیبرا پارتی ببنه سلیمانیه ببنه حلبچه بوهنده او آبادانیال پای تخت حریم کردستان پیدا بوی و آبادانیال سلیمانیه جی پیدا کن افجا پشتوانی و پالپشتیا خلق سلیمانیه بو پارتی دموکراتیک کردستان یا بوی اگر وی چنده کو دبانگشا ایکتیه دا و لایانی دیت سیاسی دا دجاتیا پارتی دموکراتیک کردستان تیتا کرد. جبلی برنامه پارتی دموکراتیک کردستان تا چه پروژه هنه وقتی چیه پارلمانی؟ راستی من آماجه پی چندی کر کار می ایکی ده او بیتن ام سیاست پارتیا خو و برنامه پارتیا خو پارلمانی داد منبر پارلمانی دا جبه جب کینو بخینت خدمتا گل و ولات خدا ادگل به چنده ام ده حول دین هندک پروژه گلکت گرنگ بین پیش و سر راوستین بو هنده ام جینو جیارا خلق خو خوش بکن ایکش گرنگ ترین پروژه دانانا هیلکیه بجنه هیلا هجاریه کو ام ده حول دین داهات حولاتیت ما چه فرمانبر بیتن چه کرێکار بیتن چه قوتابی و لاو بن چه جی خودان پێداویستیت تایبەت بن کو داهاتێ وال بن vê hêlê da nebîtin بۆ هەندێک و خەلکێ me bi jiyaneka pirûmet jiyaneka bextewer bijîtin wekû her hewlatiyekê dîl welatê pêşkeftî تۆ سەرۆکلیستی پارتی لە دەهۆک لەو پارێزگایە چەند کورسی بەدەست دەهێنن بە ژمارە وەڵام بدەوە الگۆر ئەو بانگەشە me bazînê dihokê dîtî û ew germûgoriya û palpiştiya cemawerê xuragirê dihokê bo lîsta 109 dîtî em di wê bawerê de ne pitir 20 kursîka em dê bi dest veyî ئەگەر بوویە پەرلەمانتار دێ دەستبەرداری موچەی خانەنشینی پەرلەمانی بی ئەگەر بووینە پەرلەمانتار ez heskem evê pisyarê bi şiklekê dî bikeyin. Aya felsefe
پیشیا پرلمانی و کار پرلمانی دا چیه؟ آیا پرلمان جهه پاره و امتیازات آیا پرلمان جهه کیخاتیه و خمازن کرنه پرلمان و همی سازی دیت دولته امرازن بو خدمت کرنا گلو ولاتی جبر هنده پرلمان مرجع سیاسی و منبر پیام گلیه پرلمان جهه ریخستنا سیستم حکمرانیه و ادارهدانا دولتداریه پرلمان جهه ریخستنا جواکیه جبر هنده امده حول دین پرلمانی بخینه سر ریو ربازا راستا پرلمانتاریه پرلمان ده حول دین کو پرلمان ایدی کس پیویچاوی بری خون ندته بو دستکفت و بو امتیازاتا بچیته پرلمانی فرهنگا من دا ریو ریباس دگرنگن پلو پوست هیچ گرنگیا خونی نه اگر بو خدمت کرنا گلو ولاتی نبن کێشێک هەز دەکەی هاوڵاتی هەیبێت و کێشەی تۆش بێت هەمی کێشێت هاوڵاتیە کێشێت مەدە البەر هەندێژی هەر کێشەکە هەبیتن الکوردستانê و herêma Kurdistanê em bi kêşa xwe dizanîn bes hindek kêşeyê hên gelek berçavin em dê hewl deyn ewan kêşa bi ciddî ser rawistîn û ewan kêşa etimavê parlamentariya xwe da çareser bikin êkiş girîngtirîn wan kêşa em dê gelek ebkara li ser hejariyê kar kein ve li ser pêşvebirina astê zanîn û zanistî yê xelkê xwe kar kein bo hindê qotabiyê me lawê me bigihîte astekî ku hizrêt wê çendê da biketin hest hebûna xwe biketin ve ew pisyarê xwe biketin kanê ew dê çi xizmet bo gelo welatê xwe pêşkêş ketin ji ber vê çendê jî em dê girîngiyeka mezin evê hêla hejariyê deyn ewa min behs lê kirî ku dahatê hewlatiyê me dahatekê pîrengî bîtin ku jiyana we bextewer bîtin em dê giringiyê piştevaniya qotabî û lawê xwe deyn bo hindê yasayek bête danan ku piştevaniya darayî bît bo qotabî we bîma bêkariyê bo law û genc û kirêkarê xwe peyda kein we palpiştê kirêkarê xwe bîn we pêşêxistina kertê taybet bikein bo hindê delîvêt karî bo xelkê xwe peyda kein bi kurtî her kêşeka hewlatiya hebîtin em bi kêşa xwe dizanîn û dê xizmeta wa dabîn bo çareser دکتۆر بەڕێستان تا ئێستا چ بەڵێنێکتان بەدەنگدەران داوە بانگەشا خو da هەلدەستپێکێ و حتا ئەڤروکە هیچ بەڵێنێک من نەدایە خەلکێ خۆ تایبەتی بەڵێنێت کەسایەتی تێنێ ئەم بەڵێنت دەینە خەلکێ خۆ سۆزێت دەینە خەلکێ خۆ ئەگەر چوینە پەرلەمانی دێ دەنگ و ڕەنگ و پەیاما خەلکێ کوردستانی بین بۆ بەرگریکردنê شمافێت ڕەوایەت ملەتێ کورد بۆ چەسپاندنا مافێت ڕەوایەت ملەتێ کورد دستۆری عێراقê da و dê kar li ser wê çendêkeyn ku pêşêxistina herêma Kurdistanê bikeyn ji rûyê siyasî û aborî û civakî ve ku evê herêmê bikeyne berê binyatê ve guhastina bêgehê siyasî û distûriyê herêma Kurdistanê ji federaliyetê bo dewlet û serxwebûnê dîsanekê sozê deyne xelkê xwe Kurdistanê bi şêweyekê giştî kar û karnama partî bo bangeşa hilbijartina bi şêweyekê rêkopêk li ser rawistîn ve cêbecê bikeyn bo xizmetkirina gelo welatê xwe dîsa sozê deyne xelkê dihoka xuragir û xuştivî dengderê xwe berês li bazinê dihokê ku parlamentarekê ektîv bîn bo hindê mafêt rewayet parêzgeha dihokê ve ku her parêzgeha kadî parastî bin pêşkêşkirina xizmet û xizmetguzarê baş bo parêzgeha dihokê bikeyn ve projeyê baş bo pêşêxistina parêzgeha dihokê pêşkêş bikin
و بتایبەتی جی سێ قەزا ئەم هەست پێ بکەین پێدویە خزمەتێت باشت بۆ هاتی نەکردن بەش باشتر خزمەتەوە بێتەکردن ئەو ژی قەزا سێمێل و شێخان و بەردەڕەش. دکتۆر جەنابەت ڕەنگە بە بۆنەی کاندید بوونت ئێستا بچیتە سەرجادە و قسە لەگەڵ خەڵکی بکەیت ئەگەر بوویتە پەرلەمانتار کەی جارێکتر دێ و سەرجادەوە بە خەڵکی بڵێ کێشتان چییە؟ پارتی دیموکراتی کوردستان پارتێکە جەماوەریە و ناو خەڵکی کوردستانێدا پەیدا بووی. ئەم ژی قوتابخانە پارتی دیموکراتی کوردستاندا یەت هاتینە پەروەردەکردن و ئاواکردن. بەرهەندێ دوهی ئەمن ناو جەماوەری کوردستانێدا بووینە و مەخەباتە خۆیان کردی و ئەڤروژی ئەمن ناو جەماوەری کوردستانێدا و بانگەشا لیستە ١٩ یا پارتیا خۆ پارتی دیموکراتی کوردستانت کەین و سوباهی ات پەرلەمانی ژیدا دێ ڕەنگ و دەنگ و پەیاما جەماوەرێ کوردستانê bîn et nav perlemanî da nebtinê em dê nav cemawerê xwe da bîn belku em dê perlemanî keyne mînberek bo gehandina dengê cemawerê Kurdistanê û em hemîşe li gel cemawerê xwe û hiç carekê em û cemawerê Kurdistanê jêk ve nebûyne û jêk ve nabîn. Ez wekû dengder eger dengê xwe bidemete dê çi belên deye min? Ez balênê deme cenabê te û hemî dengderê xweştibî û berêzê Kurdistanê em Perlemanê Kurdistanê و serweriya Perlemanê Kurdistanê bizivîne ve û Perlemanê Kurdistanê bikeyne perlemanekê kara û Perlemanê Kurdistanê li ser rê û rêbaza Barzaniyê Nemer bixînet xizmeta gel û welatî bo hindê ku em herêma Kurdistanê roj bo rojê geşetir lê bikeyn و برف دولتبوون و سرخوبوی ببین. پارتی چ بەرنامەیەک بۆ گەنجانی هەیە؟ پارتی بەرنامەیەکی تێر و تەسەل بۆ پشتەوانیا قوتابی و گەنجایە هەی. پارتی پشتەوانیەکە خورد لە ئۆرگان و سازی و چالاکیên لاوات کرد. پارتی میکانیزمێت گونجایت هەین بۆ پەیداکردنا دەلیبên karî بۆلاوە. پارتی میکانیزمێت باشت هەین بۆ ئاواکردنا گەنجی شڕویە جەستەیی و گرنگی پێدانە وەرزشە لاوە و بۆ vê çendê partiya berdewam bûye li ser peydakirina yarîgeha û amrazêt werzişê bo genc û lawên me و dîsanekê de ya berdewam bîtin li ser evê siyasetê بۆ گەشەپێدان و پێشڤەبرنا گەنجê me şirûyê werzişî ve şirûyê cesteyî ve şirûyê zanistî û hizirî ve wekî me pisyarê dîje amaje pêdayî ku gencê me bigehîte wî astî hestib hebûna xwe û xizmetkirina gel û welatê xwe biketin. ئەگەر بوویە پەرلەمانتار دە چه پرۆژەیەک هەیە بۆ دهۆکێ بگشتی و بۆ قەزا ئاکرێب تایبەتی دێ چه پێشکەشی خەلکێ دەڤەرێکەی؟ ئەگەر بوومە پەرلەمانتار دەبینە dengê rastaqîneyê parêzgeha dihokê û îdara serbixweya Zaxo we dê berabaniyeka kara işmafên xelkê dihokê û xelkê îdara serbixweya Zaxo keyn بۆ هەندێ یەکسانی ناوبەینا هەمی پارێزگەهێت کوردستانê da peyda bîtin û we dê hewl dayn projeyên girêdayî bijêrxana aborî û civakî û siyasiya parêzgeha dihokê dayn بۆ hindê em bişên parêzgeha dihokê pêş bixîn. We gel vê çendê jî da min amaje pê çendê kir pisyarê çoyî jî da sê qezayet heyn pêdiviye xizmetê baştir bۆ bênekirin قەزا سێمێلێ و قەزا شێخان و قەزا بەردەڕەش. بیریت لێوە کردوێتەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان دەست لە کار بکەشیەوە لە پەرلەمان ئەگەر بڵێ لە چ حاڵەتێک ئەمە ڕوو دەدات؟ بڕاستی جارێ مەلبەرە ئەم بچنە پەرلەمانی خزمەتە خەلکێ کوردستانê بکەین. بەڕەبانیەش مافێت ڕەوایەت ملەتێ خۆ بکەین. بەڕەبانیەش مافên rewayet parêzgeha dihokê bikeyn.
بس دیسال گل هنده یک حالتی از ده خوش پارلمانی وکشم وکی من آماجه پیکری اگر هاتو سیاستا پارلمانی دروی ربازا پیروزا بارزانی نمر بید. دکتور تو کاندیدی بو پارلمان کردستانه آیا تا پیرو نوخوی پارلمان خویندیه؟ بله پیرو نافخوی پارلمان کردستان من خواندی و چندین جارا جی رنگ ما آماجه پیکر بیتن وقت ما وانه بو قطابیت خوشتوی الزانکوی پیشکشت کرد. سپاس بو پسیارت و هوایت هجا هیوید کم شیابم برسوا پسیارت هوا بدم. از دکتر ابراهیم شرفانی سروک لیستا صادونوت یا پارتی دموکرات کردستان لبازنه دهوک کاندید جماره یکم داخوازش خلق خوراگر و خوشتوی دهوکت کم داخوازش دنگدر برزت کم پالپشتن لیستا صادونوتا پارتی اما پارتی دموکرات کردستان بن و دنگ خو بدنه براو خدمتکار هوا کاندید جماره یک دکتر ابراهیم شرفانی.